turi kumwe na bamwe mu bagiye kudufasha kwidagadura ni kuwa gatanu ariko noneho bo ntabwo ari abaririmbyi ahubwo bakora icyitwa maji mu kinyarwanda reka tuvuge ko ari nk'ikinamayobera ariko bo bakanabihuza na siyanse. Tony Iga mwese tubahaye ikaze. Uwakumva mvuga ngo ni maji ngo ariko mukayihuza na siyanse ashaka kuvuga ngo ariko ibyo bintu bimeze bite mwadusobanurira? Eko ubundi ni maji dukoresha mu maji kubera ariyo izwi byoroshe sino ni illusion mu majambo make dukora hama maji gituma tuvuga ko dukoresha science mu kwigira nuko ni science ya illusion ni novuga uburyo bwo gushushanya cyangwa uburyo bwo kwerekana ikintu kisa n'ikindi hama nico gituma twitwa ko ari science of illusion. Hanyuma ibi mwabitangiye ryari? Twabitanguye muri 2016 gutyo no twatangura gukora ibi bintu. Urumva haraciye imyaka igera ku 8 cyangwa 9. Mumaze kugaragara mu bitaramo bitandukanye abo mwagiye mwereka ubu buhanga bwanyu mu bijyanye ndetse turaza no gukora zimwe mu ngero muri buze kutwereka. Uyu munsi mwaduteguriye zingahe? So no musi twabateguriye utuntu eshatu harako tuza gukoresha amalua amwe ya science kugira dushobore kwerekana maji yacu biraza gukenerwa ko nabegera mukantiza impeta sinzi ko byashoboka. Nta kibazo wanyegera nkaguha impeta yanjye niba bifite aho biri buhurire nibyo muri butwereka uyu munsi. Murakoze. Yego. So nkuko nayiko ndavuga rero maji dukoresha ibintu bitandukanye kugira dukaye ama effet atandukanye mwantiza impeta mu ma effet atandukanye duhora dukora hariyo ibitwa levitation. Levitation ni effet iza ku defia gravity. Gravity ni uburyo iyo umuntu ari kwikintu gisubira gukoroka hasi canke insinge na charge hasi kubera iki hariho law ya gravity. Gravity rero ni loi tudashobora gukontorna uko nguko unless uri mu magicien. So nabasavye impeta yanyu kugira nshobore kugira the same effect. Ubwo rero kugira ngo no kuri kamera badufashe begereze kugira ngo abantu biraza kugenda kuno murashobora kubona yuko ya mpeta yanyu iri kuzunguruka ntabwo yazungurukira ahantu hamwe yazana hano mukabona kuri kizunguruka ariko twanayizana hano hagati nkazungurusha nkoresheje urutoki kugira mubone yuko ata kintu na kimwe kiri hagati ya mpeta na jewe. So rero niyo bitwa gravitation. Je nayikoraho. Ego mayikora ariko kugira muyikoreho umuntu abikore byasaba yuko muba muri mu magicien. Ariko ibyo byose tukabihuza na science. Ego tukabihuza na science kuko uburyo mba nabikoze haba hariho uburyo ntabwo dukoresha imiti abantu babitinya. Ego oya ntabwo twakoresha imiti ni science tuba twakoresheje kugira dushobore kudefya iyi gravity n'ibintu twiga. Ngira ngo abantu bari barambwira yuko wakongera rimwe ukabisubiramo kugira ngo na kamera zacu zikwegere reka nongere ngutize ubundi law ya magic ntabwo twakora ikintu 2 times. However nabereka kandi akantu by'ukuri kari really interesting. Ego ndaza gukoresha cards. Okay. So nashaka muri amakarita yose muze kugira a choice sibyo murashobora kubona yuko ziratandukanye nazibereka neza kuri ruhande muri zikarita zose nshaka muze kugiramwo a choice sibyo kugira choice ize kuba yoroshe ndaza kugira kuno hama murambwira ati stop aho mushaki sibyo ndaza kurekura amakarata amwe mumbwire stop hano. Okay turaza gufata iyi karita niyo mwambwireho stop aza ko ari gwanyu ndashaka munyikuremwe muyirebe sibyo ikintu ushaka ko tubereka mwayereka kamera ikayireba nayo badufashe kuri kamera begereze cyane kugira ngo abantu babashe kuyibona. Mu makarita yose mwahisemwo niyahe nayireba wayireba? Ego mwahisemwo a mu makarita yose yahisemwo a sibyo mwari gushobora gutora bayita ayikara mwari gushobora gutora ikarita iyo ari yo yose ariko mwahisemwo a ariko no babwira yuko vy'ukuri niyumva ngo yuko ari amuza gutora mwabyemera keretse ubinyeretse. Reka ndabibereka ati ndabibereka gute ndaza gukoresha ikiganza canje ndacishaho ukuboko hejuru y'iyi karita hama nkoze kuno ikintu kice kiba ikarata zirahita zera ntabwo zihejeje kwera ikarita yo hejuru gusa ariko mugiye kuraba ikarita zose zihise zera zose no ariko ikintu gitwengeje ntacu muziga Gloria nuko mugiye no kuraba ntabwo zeze ahantu hamwe gusa kuko n'inyuma
zamaze kwera arivyo ngiye kubereka yuko mugiye no kuraba n'inyuma za karita zose heraba zose zamaze kwera zose zamaze kwera namayobera ngira ngo murabireba ibi turabihuza gute na science so ibi turabihuza gute na science turabihuza muri way ya angle hari ikintu bitwa angle sibyo hariho angle kamera iri kuturabamwo hariho na angle kamera iri kuturabamwo rero je nko mu magicien mfite uburyo nabereka bivanye na angle bivanye n'ubundi bumenyi mba nakoresheje mukabona yuko at some point ikarita zose zabaye umweru ntago byoroshye ni ubuhanga ariko nanone bahuza na science mwamaze no kugenda mwitabira ibitaramo bitandukanye ngira ngo na mugenzi wawe yaza nawe afite nawe icyo ari butwereke uyu munsi ariko hagati aho mbere yuko wenda dukomeza twereka bimwe mu byo mwaduteguriye uyu munsi ese mubitangira abantu barabumvaga ese mwagiye muhura n'izihe mbogamizi kugeza uyu munsi tukibitangura ubwa mbere ntabwo babitahura nk'urugero umuvyeyi abavyeyi ntabwo bashotse batahura yuko iyi mpano turiko turakora ari ibintu by'ukuri mugenzi wanje Hugo afite umuvyeyi afite ukwizera pasteur papa utamwe byamamaji ibintu yo kumva n'ingoga tahura cyane gose ariko abandi nabwo barabitinya kuko bataba babizi bakavuga ati umuntu anyeretse ibintu ashobora kubakoreshwa n'imyuka mibi ariko uko imyaka yagira agenda twagiye turasigura iyi mpano mwayikuye hehe iyi mpano nibanza yuko ni impano twarabaye inspiré nta muntu novuga ngo bavukana impano ego mana barazivukana mbwa twarabaye inspiré umunsi umwe turayibona twarabonye umuntu agira amazi ni ibintu umuntu ashobora kwiga yes birashobora kubyiga ubikunda ko bisaba umwanya mwinshi bisaba ariko ni ibintu umuntu ashobora kwiga akabimenya hanyuma waduteguriye je nabategurira akantu gasanzwe ndakoresha marqueur sivyo yego hama ndakoresha amakarita sivyo kwa kuningene kwa karinde yakwereka ukabona katandukanye ngira ngo wereke kuri kamera batwereke kamera wakwerekana yegereye cyane kugira baboneka amakarita kugira baboneka amakarita asanzwe sivyo nawe ngira urabibona hama nkeneye utoremo ikarita imwe uyereke kamera utoremo ikarita imwe wifuza kamera iyibone nanjye nyirebe yes nawe uyirebe twese tuyirebe okay kamera ishobora kunyegera ngira ngo abantu bari kuri kamera badufashe yes nivuge nashaka kubona nta kibazo ni gatanu abakina amakarita ni gatanu y'igisuka cyangwa ipiki shaka iyo gatanu y'igisuka uyisinyeho ibe unique ibe imwe nisinyeho yes uyisinyeho ni ngombwa nawe urabireba nta kibazo uyisinyeho ngaha yes bereke impamvu mvuze kuyisinyaho hari abantu bahora bavuga ngo makarita ngo nabiri ngo dufise ngo ngabasa aho wogenda hose nta hantu wasanga ikarita kubera ariko signatire yawe sivyo nta hantu namwe wayisanga sivyo ariko signatire yawe sivyo icyo shaka nkeneye ibiganza byawe vyompi gutya fata ya karita wasinyaho ndayizinge gutya hama ndayiguhe mu biganza byawe uyifunge n'inguvu gutya sivyo uyifunge n'inguvu kugira ntihagire ahantu havija sivyo watoye ikarita yawe sivyo reka nanje we ntori nshaka je ntoye iyi je ikarita yanje ni iyi nibayerekane kuri kamera ikarita yanje ni iyi ni kabiri ikaro kabiri ikaro kwa kundi nawe wasinyaho nanje ndashobora gusinyaho nta kibazo sivyo ngira ngo turanihuta ko amasaha arimo aragenda yes yego jesinyeho 8 bashobora kubibona yego kabiri y'ikaro yanje sinye ko 8 sivyo watoye yahe urayipiga gatanu y'isuka cyangwa ipiki kabiri y'ikaro nanje kwa kundi nagira yiwawe ndayifata kabiri y'ikaro hama nanje nogenda yizinge kwa kundi nagira yiwawe gutya aya tuyashire ngaha hama nanje ndayishire gutya mu kiganza hama ndayifate gutya sivyo gira gutya gutya rimwe kabiri gatatu birangyoheye cyane ngene turi nta kintu ugeze wumva ntacyo nubize cyukuri do ikarata yawe nayikwatse yes nkeneye kumenya ryari nubona nayikwatse ikarata yawe nanjye ndebe yes ryari ufise yiwanje
namayobera zahinduranye ni uburyo rero bakoresha ni uburyo bw'imyidagaduro reka tubashimire cyane hanyuma nanone ngo mufite igitaramo mwakivugaho twihuta tunasoza ubundi amavakansi agiye guhera abana bagiye gusoza abana bagiye itariki zingahe itariki 2 z'ukwicenda kizabera muri Akagera Atelier du Vin guhera saa 5 karibu muzane abana abavyeyi twishimane hamwe imbere ku mashuri atangura murakoze cyane Tony igereka bose tubashimire